Ekitabo ky'okutandika eshuura ya 6. Okusiisikara kw'abantu. Abantu ku batandikire kukanya omu nsi kandi bazaara abaishiki. Abaana ba Ruhanga bareeba abaishiki b'abantu bari barungi, bashweramu abakazi boona abu baakunzire. Mukama yagira ati, omwoyo wangye tariguma nahakana n'abantu ebiro byona, ahakuba n'abantu buntu, kandi emyaka yaabo eri 120. Omu biro ebyo hakaba hariho abantu b'ekikaaka, kandi bwanyuma y'ebyo abaana ba Ruhanga ku bashwire baharaba abantu, babazaaraho abaana. Abaana abo nibo bantu b'amaani abiira abarangiinwe. Mukama yareeba obubi bw'abantu buri bwingi omu nsi, na buri kiteekateeko ky'omu mitima yaabo kiri kibi obutoosha. Mukama yayefuuza eki yahangiire omuntu omu nsi kandi kyamugwisa kubi omu mutima gwe. Mukama nikwo kugira ati, ndyahwerekyereza abantu abu nahangira omu nsi mbamareho, abantu n'enyamiishwa n'ebirikugyendesa enda n'ebirikuguruka omu mwanya, ahabw'okuba nyefuurize eki nabihangiire. Konka Nowa we Ruhanga yamugirira embabazi. Ruhanga okuragiira Nowa okukora emeeri ahabw'omwegyemure gw'amaizi oguribaho. Oru nirwo ruzaaro rwa Nowa. Nowa akaba ari ohikiriire otiine kabara omu busingye bwe. Nowa yaguma nagyenda na Ruhanga. Kandi Nowa akaba aine abaana 3 b'aboojo, Sheemu, Hamu na Yafesi. Ensi ekaba esiisikiire omu maisho ga Ruhanga eijwire iraro. Ruhanga yareeba ensi kandi reeba ekaba esiisikiire ahakuba byona ebiine omubiri bikaba biherize kusiisikara omu mitwarize yabyo. Ruhanga yagambira Nowa ati, maririire kumaraho abaine omubiri boona ahabw'okuba bareetiire ensi kwijura iraro. Reeba ndyabahwerekyereza hamwe n'ensi. Nahabw'ekyo oyekorere emeeri omu muti ogurikwetwa goferi, ocwemu ebishengye, ogisiige koroto omunda n'enyuma. Kandi oku niko oragikore. Oburingwa bwayo bube 300, obuhango bwayo 50, n'obwemi bwayo 30. K'oruheza ahaiguru, ocwemu edirisa okuruga ahaiguru mukono gumwe. Omuryango gwayo ogucwe omu rubaju, kandi ogitemu kanyina 2 na kanyina 3. Kandi reeba, ndyaleeta omwegyemure gw'amaizi gushwekye ensi, okushwekyereza byona ebiine omubiri n'omwisyo gw'amagara, mbimareho ahansi y'iguru, ebiri omu nsi byona bife. Konka ndyahamya endagaano yangye niiwe, oryataaha omu meeri na batabani baawe n'omukazi waawe na bakamwana baawe. Aha bintu byona ebiine amagara oryataasya 2 ebya buri muringo, obirinde bigume niiwe bihuriire, biryaba ekishaija n'ekikazi. Aha birikuguruka omu miringo yabyo, aha nyamiishwa omu miringo yazo, n'aha birikugyendesa enda omu miringo yabyo, 2 ebya buri muringo biryija ahari iwe, obirinde bigume bihuriire. Kandi oyetwarire aha byokurya byona ebirikuriibwa, obyehunukire bibe ebyokurya byawe n'ebyoine byona. Nowa yakora atyo nka byona ebi Ruhanga yamuragiire oku biri, kandi yaaba nikwo yatwaza.